Voin May ni som pani hi International Nurses Day ania. International Nurses Day ani na chan Florence Nightingale khonwar kaya thlamuantu nula chanchin kan soidona zo revelation channel here to zawngte in chungah lawm thu kan soya kan channel te la subscribe lo kan amani chon kongai ta kamin lo subscribe turin le mino like sak turin le kan thu post te min lo comment sak turin kan ron ngen bawk chewani nurse ropui philosopher social reformer le statistician hi kumsang khazeret somni meni som pahni khan William Edward le Francis Nightingale te inkara Florence Italia apianga apian na hmun le anu ming choya a ming hi phwa ane Florence te chung kwa hi khosa thei tak anni in anau panlai hun lim om takin amanga chen na in po nuam tak pahni nein an karton thina Leahurst, Derbyshire, Central England le Embley Park, Hampshire, South Central England te nurse ani ma hun hinwam satakin amangani anau panlai tangin mei chedang lam tak ani ti asiat ngala le kha po athiam thei le abikin mathematics le language sa atui hle a heng French, German, Italian, Greek le Latin te hi athiam ma le ni meiche in chung secret na pia alam da hi rilru ania philosopher ho le khabu te le vantlang nun chung chang te achiar na sa in atui pui hle ani unitary rin na asailen puya arin na peng pakhat mishing torna chawk tu ni hi atum na sa hle ani kumsom paruk ani lain pathian kauna adonga pathian le mishing ta na rongbol na ani ringin anun pum nar satan a hlan ta ani kumsang khazariat somnga July kan Germany Protestant nurse training na Kaiser ward a karni training turin aluta akum le kumsang khazariat somnga pakhat kan basic nursing te damlo enkol te le damdoi in vondan te azir le a heng azir zo nu hian a hun pum chu nursing lama kal chawin kumsang khazariat somnga pathum khan Londona meichi enkol na bika superintendent in a omta ani heta atho chung hian damdoi in enkol konga te damlo enkol na te aming acherman le ani athiam na chu lo thang chho zela meichi enkol na damdoi ina kumkhat atho nu hian nurse training petu atan athat zia shia in King's College Hospital Londona superintendent na achel le ta ne kumsang khazariat somnga pathum October thla khan Palestina ram thiang lim chungchanga Turkish Ottoman Empire chuan Russia do apuanga heminu hian ram tam tak lamtanga in siamin indo an puang chhauta zela British po in Russia chu do ve ngalin he indo ming thang tak hi an indo na mun puiber Crimea ming join Crimean War ti alonita ani British sipai indo na a hliam le dam lo te chu Scutari Istanbul bula enkol na mun an siama sipai dam lo le hliam te chu enkol tu tha le manro tha an nei lo awangin an tuar na sale a chu British mi puin an lo hria chuan sarkar an dem na sata ema sarkar beng alo thleng ta ani chutianga mi puinor na na sata ka wang chuan Sydney Harbour Secretary of State at War British sarkar mi poimo chuan Nightingale chu Scutaria dam lo te enkol turin angen ta chot mai ani Nightingale chuan rang takin nurse somthum pariat shruain kumsang khazariat somnga pali October ni somni pakhat khan Scutari chu apanta a November ninga a thlengin na chu an thok tran ta ngala he mun an thlen hian Nightingale chuan damlo le an enkol na din mon sia je chu a ngala a ho tenen chuan theih top an chu ngala dam doi le liam enkol na an tla cham em thunga amang a ang tak seta amai ro chu theih top tak meu a chua ani chuti lain azwal zopui violent hlau ti ang main indo na ming thang le lar tak Lord Alfred Tennyson poem ropui Charge of the Light Brigade aphua phana Battle of Balaklava le Battle of Inkerman aliam tuar tam takin anron bel cha ta ngek sinen
man rua le damdoi tha duang a si lova theih top chua ve bawk ma se sipai hliam te chu an thi zoi zoi maya Nightingale chuan chu hmun rap thlak tak chu Kingdom of Hell ati hialani he thil rap thlak tak hian Nightingale chu damlo enkol dan tur tam tak angai to chhuwa tira mathar lak dan tura nasatakin apui bawk ani chuti chuan sipai hliam le damlo te enkol tur chuan man rua damdoi le adangte an momo masaber ti sia in angai to ta ngala sarkar puina duangin muloma se London Times te sipai ho nupui te tholom a thotira chumi mang chuan mamo zual pui angai to zela zan lama ni se a hotu ni chungin ama in khon var khain damlote akan kwal thina thlamuantu te waisen na lam hoya damlote rilru shwai tur chi in thu asoi pa zel boka he zan lama thlamuantu sa ne na damlote khon var khai chunga akan kwal na hi Lady with the Lamp anti huai pha na chu alo ni ta ane ti chuan hun reilo te chungin sipai damlo enkol na hmuna chuan thina atlaniam nga la 2% in de rate hi anniamani ti sarkarin an puang ta ne adam lo enkol tele khathon atang tele thina atlem chautak zel awang chuan British a aming athang na sata ema he athiam na le a in pumpek na hian mi te thin lung an ema chu wangin British sarkar chuan kumsang khacharet somrup khan momal taka nurse zirna tur big liao St Thomas Hospital London Nightingale School of Nursing chu adin pha ta ni atho rim na le mithiam ani na hi British sarkar po in an ngai luwa kumsang khazakwa pasari khan choimoi na sang tak Order of Merit chu an hlan ani Nightingale hi hetiang choimoi na meichia te zinga dongthei masaber ani tin apian chamme ni som pahni hi ama choimoi nan le shia rengnan International Nursing Day atan man ani bokani Indo azo nuwa British a ropui takin a ho a chol mai lovin nursing lama in mang chhozelin nurse training na mun ti changtlun konga te damlo enkol konga te na satakin a in mang zela ama awangin mason na po atleng chawna sa hle ani kumsang khazakwa August ni som pathum khan kumsom komi ni in athita ani Indo azo nuwa British a ropui takin a ho a chol mai lovin nursing lama in mang chhozelin nurse training na mun ti changtlun konga te damlo enkol konga te na satakin a in mang zela ama awangin mason na po atleng chawna sa hle ani kumsang khazakwa August ni som pathum khan kumsom komi ni in athita